Al kat living ena. Paing ko was kaywa met lala met lili. Masimet insang klon sigat ki mo lash kaywa. Pia function diga. Okay. Function diga asle. Kal namna school fin ko hindi ka cherry un. Paing ko was kaywa met lala met lili. Jangan Sherry Washington is Sharia. I share the gas. Okay, thank you. Tingin saan siya matakaroon niya? Wala. Okay. Well, ingin na Sharia ki nagdamdawak. I share the gas. Ngayon, kung pingan na like ka Sharia, nagdamdawak pa nga kat kina nakatarash na med. Wala. Maulog. Now, taking speaker duman pa. Takoro. Okay, stand by. God's Lord God of creation, yes, God's Lord God ever cheering in the God's Lord God to us, save us of all Lord way. Confidence, God's Lord God, now in your melody, as we get lost is strong, gospel and our gospel, down on God. Oh, gospel God, my way, Take interest ko. Gamalap. Ngan wikos na kiwain kaksakin kat ke kasinge. Ngating interest kalba nga sham daga Kent, Washington. Anak ko sa Kalingan, Damla Shirley, Larfin in Ontario, California. Mr. Frank Diginisena at ka Des Moines, Washington. Kaya wala shoes na kayo. Naknasmit tigi ka defa mokle orek mo asilan kat nge. Naknaswi at siya klapela fakat fashnamet. Kasfide bashla yetum gat flat lush. In kaksakin gom, damshak na kat lush. Evinne ash mo yok force nga daga in fumulgat. Katsak mo lal fungila kum katla leprem, katla laishik, katla Jacob. Katsi siya Supaya mo supply nuclear shan lal fungising finances ko siya. Kat falat lash kat pila malap na siyumgi ko murek makin kat. Iinalan kalan sa plum. Pay lakat molin moit. Siwasa wangan euros. Dakat April. Fung yang nagasiwaswaslan. When kulo si fun ng Jesus Christ. Panangkat nga siya siyum kat lash naknas. O kaya mga madalom na fish. In wikat. Akpalay kikat korek malasya. Aknang yikat. Ein kain anointed kat ligie mo. Pay siwas kaya alas kat in fakla. In fall nagi simdalan gaslo. Mainge in som shundam dan in sien met wiasma askipel singebe. In kain gasolospe. Mayen ko makkalim in gaslum na gaslum jikan flok na yung bise. Kat kaksakin ko magat kimit kalensap alang kalensap lumingi kaywa. Ki kung akayalospe
sang pepelo sin kain pakanak malututa in kain akula katin kain dikia magite o singi na sin matwish misingi nak na swigat kim dawak na shafla ekat ng shepe sungkul nak na sawiye be masham nata sha kaslo min gan lash ka kinyak na en na kayo ma kumelelan in som na way ken when na tum Jesus Christ kat fakulo malap kainem amen right lamalap amda shole pelang aflo na tasyum. Muscle K VR Zone and VR Zone K. What is sound? Okay, kaya ngayon pala na supplement friend, nag-isisarap ni Keslan, na trash na mid, na kum area by Degrisena. Lamin friend? Klamallam zingat ke pelbo singa ka civil be o sin civil be si ke gasangat agula na ke gasangat mi singa ashmut klan saparu non lem gat ma agula ka asin daga na me agula na ke gasangat mi singa in we ta ke gasangat in we be agula CNC position in gan receive be ke gasangat la mainge da ke akko flat non lem gat in akie dan insien met kleinste planning gaan daarvoor gastan gepensing. Kulamalam zum tamlet sele, tamlet treskel ke koos moklem gui hinge panen gat kain fashion ik plan pensing. En dat zum tamlet sele ke akko gim dan insien gumi nak fashion mainge. Kaksingen gat game. Nasin met lash ma da kape we got toiningen Weingum na getoini lash ke ka. Anabel na gewa. Sikoso. Na kikatena o iya mga kumingain kisensiya ke may kisensiya kanta ka metlash nga ako lain kaso kumke mamagat tekain suka kingin na taboklaan o nakitamlan sa levang kita suwak taka na yung ken sisinsiya ke na ba nang o iya mga kain nakfasya ke pensing yung mengan pain kom kulo malam singkat ke asloman lela kita ndagani fashion mit ke akfasyan klensap sigi kulo malap Lamin friend, kung gulo, mitigi sham si tok nga nito ko nga naglin lo sa mas ninyo na viewers slash dagyo room Marcy Katen Keslin Nemia Ramona Vinjakin ngamanem bange paing gawos kaywa Sebe Klagashloman Net Charlie John Gosaki paing gom na chafing call Glagashlosan na ngayon oyugin pelo na zoom dignisena nag-sham si Tugan kat sa fast namit. Dignisena naman na be kayo na siwas na kayo nga kayo be na lunlama take interest ko tam na sirle minister friend no na singkat ke ka chul be also no ya ko yun nga Paing gos na kayo sa mata ko pe tuning ka din kain we pe ta kayo ni siya ke gas mo lang them god announcement ke Facebook page na siya kuno kan ngan to yak tar kuno kan ke set mo kay na nga live ni mo pa lo la o na tala kuno ke hours na ta siya ta na wo ni penin telecast la siya la wo nga tinjak mo nga nin ak missing siya ke pensa kuno malap nga mo pa nga kuno na malap pasiwas na kay wa masya kaya cash got ke pinakan ke week se nga kulen la Kimi Larson Paris Finanhilo siesin dan kalan sa mga wiba kalan sa Finanhilo il siya kaya man there nga ke siya label se ngayon kulo na si Kimi Lar pangan marsyo ka
I'm on mute. Paingum AJ, J Love, Rudeo, Paingum, Narina, Gulog Ashloman Be, Gimbal, Gulog Love Ashloman, Paingum. Na, gdevashta na mit, angit lang was som nage SoundCloud, nga som nage SoundCloud misingi, unay ka shalle, kato un fleki, ngalut ke, well, gdevashta mit, nage may, Digging Driscoll, in buying kum, finan Kent, Washington, gulog pro ni guest sa singan, nakpaibe, kum Minister Frank, we gum yang bedigin ni Sena, finan Des Moines, Washington, gulog Ashlo usan kayo wa, masimi gulog mo lash, gulog Ashlan mit na kayo wa, ebe viewer slash nga ko, ini makat oya ka, maludod nage weeking alle, gulangan usi si fel lalap si makudia shamram gini ashka Facebook lash an nagi announcement slash tam siya nga fat mo kusin to wigat jangan si fel singan pa nakyok yedi ako minta ni riti ana ko singan unit sa si bagatash ki mising na unit sa sigan bakat el walay la kasi ito ko siya was na marit si lap nag week nga pa siya mo kalan sap was na kita siya kin Monday ngayak fashe le Minister Frank ilak fashe Tuesday na nga siya ko uniste nga siya ko sette yan na nagiging just tigni siya na lak kalan yan Sentes na tao yak tigun sharam lasha na nga shaka set na kulona zum Kimi Larson gem shaka Tuesday ke kolyak lombe namina o ebe la mistress keeper ita kuloge shaka kuniste na tosta Friday sette kulona shus ke wasa maashan gide akfashi o na ke enina na ngayon fast na mit nagke sivesas tige mandingan sivesas tige mandingan fa mo may lalal fung ipeng orek masuwas na may lalal fung ipeng orek masuwas na may read cash ang may nanaksingan aske Hebrew saptas nga ulsiye nakatfinsom nagipukpuklal Hebrew kiden sige loyang le me puksinga Hebrew puksinga Hebrew tina kalim na pailes kinyak masumos na puksinga kadamay nga fact mo Paul masumos la kadamay nga fact mo may whale forward masumos la kadamay nga fact mo Dr. Luke el bagasya sumos la kadamay nga fact mo Priscilla Aguila so tina kufla na leksyon nila Galim na siya sa Moslan. The shock to, masi na ako yung galim ke puksinga Hebrewan ba. Puksinga ba, mga puksinga masyam gun lalal fungi. Kat finsam gun nagi lalal fungi le, meya lalal fungi. Kumiso sum nagi Hebrew sapta se, fos singa ul, no, sapta skal siya fos se. Sapta skal siya fos se, elusi, kalmeyen lalal fungin nag-iiplan payapalo. Na even ano nga başka iprusapta singal si fos fact mo kalmen lalal fungi pa ito suwos ke makat finshak na ke osh me akpaye lash
na kimakatia ko yung liye. Sige mo ko, nga, buksin nga ipro, siyam kun pa nga, buklo na lalfong ipa nga. Siya, kaya pa pala, fake, mapapataman na lalfong may tsingan pa, Ephraim. Na, sumonyag pe, siyamgel Ephraim, sumonyag siya siyamgel Moses, sumonyag pe siyamgel tabernacle, lumiyot pa dahil siya, kaya buksin nga, may yok kila lalfong. Lalfong nga na, naging kat-treating nga lang katinito, suwas, kaya makat finshak na kaya finnikatikoy liye. Kung di kasi nga, show me the money, then I'll do it. Lalfong kung di na kung liye, kung di na kung gangalya, kung is na nga, yok fin, kung ito suwas, kasi finshak lom na kaya le, kung sunan kung som na wea. Example, sige, lalfong naging mawlash mo ito, kung siyang nag-iaksukso ko, kung di liye pilot, singan na melaron. O kung lalfong ila gusto naging destination mo, pangan sila lalfong iya, naging mawlash mo ito. Nagigaslan ka at lalfong iya, suwas-waslan ka at naman ka paye, suwaslan ka at fashta na mit, mayin, ito, suwas, finnikatikain diye, finnikatikain kalye, katikain pasala, nakatito suwas. Le ash finshak silash na ke. Na ash finshak fa ke, nash lalay fungi, na ash finshak. Lalay fungi kum moli kum le, lalay fungi loman para kum fast na made in kumin akyok ki finshak silom nga en ko finshak lash, kadain ko in ash long saying God. Mulkin long si na mayada yok yung finshak lash na ke pelsi may efetak ko. Ash kasi nga gospel trilogy, gospel trilogy pa ludutian matulung lalfong long si finshak. Kung lalfong long si finshak. Kung may lalfong lang may sipa mo lalan mo kain may egin mo mul oye maton ka at ilan mulkin long si may isang finshak na si ilan kan akwot na ke pel si may fatat ko. Na yokshipel lalfong nila kan nasi kumay ito maulan may tlasyo kat magigifal na kilaban na lalfong ilasyo. Şıklı lalvunglasha para kat kufla lüksün na fast na bit na ke akwaklan kat kolyaklan kat na sish mayta. Kachamgin Victoria kasi Henry element frangel chamgin nakiplan may sang ma le kung fin or tao sin sige weeklu na shikashak si mau jaga gyuleng na to ang pa si ta singaw. Na si ta singaw ke tao sin si wata siyo folk. Na vinner kommer att lägga med helt tight budget till att så att kom vin shela si da was singa ulti la lalfong ilo mo an in aquas ma aquaklan ka at by bato kum na mit kumineta swas le pang ma kuno mo kum sang sin kat ma se ma wala mamalan ka at nakatla vakin se wo ye ya da was singa ma lola anchin met se 방에 뭐 루트치나 게 finjaksinge de finjaksinge na ke lalfung ke bukla Hebrew na finjak in jasheng na ke le mega chamram guna na ke buksinge Hebrew na ke fast med si vesi ke mandean ngan va mamit lalfung ipeng orek ma siwas Matlalfung ipeng orek masiwas na Hebrew sapta longol tol Hebrew sapta singol sievas longol ya na ke longol na ke tolgol lime ko shan na may reaching sham kun yok na may ke paepalo win loyang na sapta longol ya ni ke longol ya ni ke ngay siya Bible na tigang ako minta ni Riti. Maritsingan o naging akademya, sapta longo ulya, sapta skal siya, fas longo ulya na ke Toivon mekos. Wow, lumin Frankulo. Na, maritsingan matawag ke, kung fin loyan to na, lalalvong iba samram kin yok yan, kat fin loyan na ke fas longo ulya, na emdagin maritsi lash.
långa elvidainge. Lalalving ilan med Israel pa oro pa ilo oro iloskoin färs sasla lun measha oena in färs in en pau. Gimme di jabelos shike in oro oena mailos walum laging gofo. Lalalving ilan med Israel shike mod ko akwak sa makadil fliyan nasin vila din Israel agad. Kung pinsigamot ko, shuklela lalvong ilan dila din Israel gepel sige. Los madain siya, kalmea pa, with Egypt, soldier Egypt ka, Pharaoh, ilos sang makunelos, sang gitelos, ilos the fact milos in a wengin sense of independency lalos. Ilos is lang ebelin, ugakyak, sumurik mga kosyak ni tarif logom dule na mungu nga muna los kan kadabe losit te mungu ta shakta magunen mit Egypt in gitelos. Na sige mot ko masikat lo asilos kan. Ilusel ke los langyak ike me ashasin na lese pa also ko na leyot also ko. Nitla kayo los pa me ashasha. Na gelik se fan elos kan gaing pa los in gasas get directions about with solti Egypt kan ita ko. Na sige mot ko na when le elos in ace nang isun pa rock bottom when in options lalos. Na pwedeng melos in another elos in an long ma Moses fat las elos kan. Ada kan gele me asha kan go for my elos fale sas lake. Gina shipin ilos wengin le finchak lalos, wengin le options, wengin le inkenik say lalos, parang ilos gerik si fan nakadal sang masilos. In pa ilos in lalvong vaklal Moses. Men kadal ram na silos bel, kadal ram sin Moses na silos. Ilos na isang ilong mo Moses fakan. Nasikimot ko oye si masikya. Ilos fale bakit kalog sasla na may solsi ichap man chikinitayin. Na mesikya edwag yelos. Fos tol nga ulan. Ngansi ba flogan ma. Fos tol nga ulan elridoing e. Walalvi lang med Israel pa or a put Jericho and mukukle dukun med Israel ilos fash rouni killen itkosh. Na walalvi lang Reap matan ko show pa or ilos dia we and waki yurin med ma seakos mayan God el takalang in gasal med kaling ngayaklal lan Israel basta doon luwan basta luwan mea nga fako mea nga fak sa falle pel ngan Shimon gel Gideon Barak Samson Jephthah David, Samuel, and with Palo. Na sige loin lagi fos longon gan lagi tolong luo. May mas la ipru ngayon. Il shamram ni tuin ay gel David, Samuel. Nalang iwengin belok ngayon fakla na fos mo na fod na shamram ng isang nena kusing kalim ke lalay fung ilo san kadilak fashion lalay fall na ke. Sige mod ko, ilasam ko na mga potit Jericho nga. Sige mod ko, may tap, lahat mong ikim physical, mayun na nga mayun na, ilusin mo ko. O may sikya nga, ilus rauni potit Jericho nga. Pelitkos, lenitkos. Napangasin niya pa mga kumin na ko din, check a side note. Nembo ikos malan ka. Completion, number of completion, malan God. Na sige mo ko sulsingan rauni po singan, lenitkos. Na mamesikyak, raki. Na kinasmit na lalvong ilalosan. Na nagil Reap siya el tinang med Israel el Gentiles sulpe el matayin ko siya. Nang matayin ko siya ngayon, pangil line sa malim siya sila kakeo. Obit. Ma natol. Dapat Jesse pa Obit.
Batmal David pa Chelsea. Batmal Samuel pa Batmal Solomon pa David. Na fani din ni bas yung Lord Jesus Christ. Na ginasipin lalong isan matayin ko siya nga. Panang ilta aslik line sa Lord Jesus Christ ila takokengan. Na first doling old tolu fani natin pangan elsibe shamon ke oyen lalong ige katama masikya. Kumilo kulangan usang ako minta gani reading. First tolu doluan el read oying Kishupin lalong ilal panang ilos ta mayo ni matan fel saya ekatangla. Ilos suwas ace ma katil mula na silos. Ilos kalya olin lawan. Kacham gel Daniel. Kacham gel Joshua. Bakit kacham gel eh. Kung nila for relapse, sama siya misha ka Betnigo. Na kaya ko nila misalon cut class. Kacham ko nila baka nagil David Bena. Ilus manas iklek ko. Ilus palay ke mayun katang laun mayun ke matan felsaya. Lalal fungilon katang matayan na matayan si mga kacham sukul Elijah mail ilakmulyak dalik na natin matayan siya nga na shulbel back mulyak dalik mugul siya natin matayan siya. Siya manash ke siya toko siya luo toko siya. Na bagay sumanya nake lalal fung ising ngayon. Naging akong reading gusto na si kumgidan non ko. Okay. Naging sumanya ka ngayon. Neya kalme na sish. Kumli namising Arsh mait malalal fung ilalo sa aniyak kayalos le. Arsh mait ma kumisong broy kayo siya kayle. Nga si Vena, digi kolak, digi italak, gidi lalong ilak, tasok to. Nga si Vena, arsh mait nga proy ke ilus kaile. Nga ni ginlay kon si kikote ka tasok to, gidi na lalong inalak nga proy ke mait singa, lalong naman nagkwata ka yung God. Na, arsh pe mait ma, yok na lalong ila. Ilus proy, pe proy lalos, o wengin masikyak. Mayin, masiging kalam kele, tima, mait si marongan pa, rosikya ka, managawa ka yurin ka. Lalalfong ilak kuman pa patukot na mit, kaya liye, kaya nakulin lang galang lenalon ka. Nga si Fena, kata, post lang mga proy, kaya desikyak. Or kadabel nga election act na sa live ng ko. May as makuluk nga ro. Ko ifo na weng le kay ono weng le usya in proy la ko. Ifo nga proy na proy weng mga sikya. Kainin na nga nito ko. Ta shock to. Bayin sige mo ko kumfin mate. Ako proy masin sikya. Kum proy masin sikya. Na kumidik siya pas kaya ke wo makumbara mga na. Pero le mesik ya ko kat el basilela mga chika oy nagil o lela na sin full London doon in Israel losin palakin mawuta ko ingen na nasikum ako minor makinalal fung ilak ko mo lalal fung ilak kiklakat el wo managawa makat iskatal na gemalan ka tamay wo Ashbel, efungulyakat, mayin ifo, mayin kat ilayla. Sitan, ilan fungul, may ilus sa makat ilayla. Sitan hindi kami winigan na kat ilayla mo kala. Ngay layla kumin, so fungul may singan. Nabayan ang, pel si mamata ko fungulya ko mo, nga kumin itaw. Lakat ilitaw tayo mangan, ilayla in sikat na siyum, mayin, ilitaw la kumkain katangla. Sham, ang gina ko siya, ital great glory ko, bugul siya Jeremy, el Christian singer siya. Jeremy il bayak sa siya, dahil gina siya. Na, masin, il proy, ni mitlim dahil gina siya.
il sumno daga mise che cancer just mitgil mise il usa que rubi sam dan gelan we na lang dan sing da nga to pukuk la proy la ko ngai kai la ngapula kin main se wo na me Jeremy il up il tifuk la sum suk dakta in fact lam dai ki ka kai la il sum ni flota nam dan sing yang mise dan sing il pulakin in se wo pulakin mo na wo se na bang na mai kai la di kin la ka la ko ni sel la di now, Aurora casting Ilora Wunsuko mo, I still believe. Now, I realize Great Glory. Great Glory il mega evangelist. Il Harvest Crusade. I'm okay, living friend, Mamda San Diego. Kat some die see Harvest Crusade line. The Luxinato nga il mata o il ora along sila. Fingelo. Nil floco cleansa pastol il pastor na mo il mise. O Great Glory, il anna silsik na i-follow God. Kung mga sikat na si kamay klansap si mga sikat na si. Na siyan ni sa mga, may tukudlik sa Christopher il mise. Na il tako tulay yematan church like il gadang sila los na I still believe. Finne mao siya kumdang na mo kumikufla. Lalay fong iloban. By shock kumyak, uskum na shock fall kum na ke next step. Now, life mo ila kadil yung life mo ila masya kaya. Kadil laylan siya. I mean, ito la kumkain katangla. Elarit maging situation siya ngayon, in mo sang falokan mamayta, in mo sang mula na sin mayta. Na med kum, aksyokiyadan na ke. Med kum, oroin, imayil jas na sum. Shokta mutleni ona ke apostle Paul il fact ron naman kum kashos kumte sprint kumte akaton kum marathon kum kashos palla amin kum kashlo isbalom kumte nyen na kum jigo number 1 kum maut na medang patatle igori na pangkalan sa sing lalvilan mo iti by shock fall na ke steps ito ka na usila si kung ako non ko na ke mola si fe na ke masik game dash mit kum lalving lumanin manasla ito la mawo na ke weta ko ito shock ta mana ngata ko mi follow ko na yuin God actual or mola si mo tan kantin oy na kat fast ka ko plala ko ya kay bangan Monday ngay wagin belo na supplement friend mitlium sam ngan aglin kum Robson Eprem praise the Lord logash loman le minister Tolina Jonas paing kum le minister Emerson Glenshu finan Reno globe gash loman be Jenny egewan na su ngay ngay wagin belo na assume lemon friend kumin akfashi kailangan tugon yawon ko ngay Kumin akfashe Tuesday an. Gusto mo bigat na? Nakakadas Mike, yes. I'm going to Lemon Friend again. Mike, Lemon Friend, tell them hello. Glöm laptop eller särle lag jag spel när vi väckasla. Jag pel malela na signalela na ret maganda ke oya may napyok ke fatali ki kastan gat mgena. Ay inte ta kan shamjam gen nakla panen. Na nakla ga ekopen ku was kos na ke oya ma ke line up ni kastan gat na panen. Meine jegos na ke wa furious la na painkom engom ashwan poruma koya. Fingas ka line up ki kastan gat ko oya ma ka in fact ke glory lan gat ko in na kyok ki kastan gat. Nakmanas na sikke shakla fatla ka sukke tsakta oya na ko ma kumin moklea ma kumin sesila ke tetta ka ma ma kumin sesila ke katin ta kaini oya si fanna nak si fanna nget si fanna ni ka na panan ma kum ta kini nget na ke bible na ta sha kitalin ma ta kini fast si fanna oya ma ku gina sikkum ke lalfungin tamlen serle la ki kalam sikkum tari na kishbin la lalfungi pe Marshall un mit ma with them for any mit tamalut
mawela ne elos chamram gun missing ako me chamram ke si uchak pen svezi lashken vakmo togo jalo staka ke posisen na ngom sumde ke meto longol si ndo ke si ne ke singa ulsi meto longol si fa si ne ke singa ulsi el chamram gun pe oye singa na pa na sub topic singa ne vakmo uchak pen na in Jerusalem ke marit singa ta na sik te pel si bet na bu chamram gun marit singa pa si si vesi mata kana ke oye singa pa uchak pen se uchak pen se na men akum kan le ke oye singa si to ko ja position uchak pen se ko long si ilyak nan city men gas magat kan sang akate ya ke oye si masikyak na lalan fungi sikyak mitlige me chamram singa ta ko na ngako me sum gidan chamram numeri singa kan tawak ke longol si fosse ke tisa se matamalut to los apkran yang na Jerusalem elos ta ka sunen pet fache ana nangan fakyan fin tafung le fakye si so ka kukolia na click pronunciation da shot na sun pet fache na in Jerusalem Sean sisken final alef kelos mataw etjes sa paela luosin met tamalut in som met lageldal paing mail sabel dalinara kelos ilyak apkranyung nakian jangan Jesus el tu tulok ne fashlalosa el sang instructions na sin met luongan luosin met walit in som met lagelos in kay na ko la ashma sigunelos los in kay na fashi na ke pel jinga ngam kay lila pel na ke wash kisin siaklan curiosity lalosa pa los messing okay oye sin los sinaksi elos wina fala elos wina fala in fala ke assignment jinga na paling elos fala na meto ana ke lim ka la ke na silsa in fact is mo kumdel som na in city sima meto na kumdele utja kumdele konak su ko tanki ma kap runway se arch su ko nata tu sisken talala usi ke wana yuru pangan no yes ba lo se som ke na fingat som na ke longol sie luo fale gatli la Jesus el la yes ke sak na selos kumdel na som city kumdel som na in city in kain so mak fashila oye si malem gaten sakuna layman sakuna selos kan na elos som elos fale instructions on na elos som or na in fact na selos ma talala usi ke wana yuru mandu kangan katay na mit fingas ka stasyon del fakla layman in an altan CNN be blokas mo gat kan me akta yebe uchak pen sine sa yen uchak pen sine gat kan fili mo layman in an altan CNN be oyama kata kat mata ngalong ash metrot message ma kepe or airline bangan si which is cash on down to put mo dut fun na ngatta la sum lal yokla kat fili in message ngan figa ta sakta oyama ko min ngai se fan na ge pa yok shuka na si komo na banang ta kail fak malem in el dal na ila sana in fulela dalma mwet kan sana in fulela ma hom tuin si ka chamram gu no yes ne ke lem ka sang instructions na sin met tamalit tuongan in so met ne na mo kata ke maga treaty mga kalem ke chamram nan me ta kata lo siat kina me arrangements yor le bal palai ki sen mangan Ash reservations na ke malu gan ash me kain di current ma ka reserve ya som na kaya na lem ka te da fkala manga ne anin jinga ne da fkala tu maskunata tu siskel na fkala na ngom su be flok la lida lem kat pange el katse ke mata ka el katse gas mata urine ka na ash kolal ash liela na ke maingi na kaiwa ta shokta es habla el de Norela ping el de Norela ping in el gepel singa el de na king sa fakta klasela to shok to pidel na so klasela kin se klase kompa un masenga kompa Christ na gelos fale ne illa di genche go fale di yak ne na mo kun lum ta jiske papa na ke foslo lia ke kapun merit ke longo lingan sapta longo foslo lia el chamjam ngako me ngetta na kepen na pitching and got in no longer
mokle pitch na so an nakatli fosongolya ke metamalut ngan bui lemelos tu fogin gen cherry ko ngan na far sun met kun lu na ke met kun lu nge ta la lem ka de la long la Jesus le fasha ila passing dalla na melos or los net again fact when that in David when that in David pakoten na sis na ilusi to la siangan ataka ni siang lem ka til sakunin sumuta ko madu ko ngan na yoron no panan ke elos fala ke main sikyak ngan komit mai los sum mit na to tong ki lu ko ngan to la sia sap ngan ko il fak la kale mo ke ko se faktar elos sa na influent dalma na wina elos sumu se tong ki lu mit ke samsam ke pablo fa ngam fasta ke agostel mate ngan mate ta file di kibe mo file ngan fak lang en fak mo ke vosa ko minor time akwai kasan mit balance effect fakin na city zion die to shalo mil da gana yuru elin si position le mata fin zo tanki au finado score Zachariah ya fosia ila kele masi mit pala Zachariah samsam masi na mainga na gawa sikya kinga ina fali la fulfill balance ila Zachariah na polo kasi ila Zachariah na kira scholars ne samsam ke ne elos wi ngaso ka man ka ke pero los non ka ka mal sumasata lemit fashion na ke luti la ministry la na il kalot na lefalo na kain pele fashion na benching na ndafin tong skuma so nash mit mata fe na ke mainga da kana si elos usie koto lu na yun lem na elos filia nuk lalos afe na lemit fanyak na fe mata fe na elos hildak na insitia na ke un met pas ma wala le mutchak ne elos fashmate met ma wala lu fashmate ngan met ma fash to kol ngan elos woyak ki psen kaksa Warum zum na ke fosia met se fashmate ki Jesus elos se fash to kol elos na kewa woyak ke fa kaksa kin when din David kadela natin se woye el se ta kainin lem kaksa kin God ke Jesus eluchak na Jerusalem okay met na ke wan city wonak elos asiaki se met se inge met injida se met se inge met ke city met tu ma ku ne da dai la se met se ne lige los wo ya faknen ole when na din David pakomadas na los we le mi yak nan city ke ka tri dige ke los tra los tu ya fash we crowd sing elosita a god se ma in city matia aklen ka tia long ke asia kike como asen da na yu como akum likun se ma gden te kat fonosia shesh gden de porong ke ma ga te da sup ma na banan kat nigin na mesing ke uchak pen sene menelus fakta na aklet lalos ngelos knislape paklape de lesak ma friepe in loyala nos farke in shuak flet lalos de gel okay per non large ke per kaksak lalos de kang los fa ke singal silvak mo usi mo wala Jesus afa ending at Jesus with palo siya ta kaligi Nazareth in Galilee with palo siya ta kaligi Nazareth siya ta kaligi Nazareth in Galilee na usi nga non ko ke faksima ya take interest kalin da long se fak ma singa ko me ashmo wo ta Nazareth me wo ta Nazareth me fakla Nathaniel ke Philip salanda in well som na ke kilem salanas na me ash mo wo Nazareth me o po fakta ta na Nazareth in Galilee me sira si pensa que muito que fak anga Nazareth in city sima ke puka ka ya si como el mal si ga lagos no mal ki en Galilee a Galilee pa ta ga en met peken isam la ministry on le mat ga Galilee ta wa ke Galilee me
Nare lust sukla me fact sige ma kalim singe ta ko kien si ma losh ngan me mata working si ministry singe na ba lust fakla elinge Jesus met pala sa ta liki Nazareth in Galilee na ma ka sa ta na me ashma wot ka Nazareth me wash Nazareth na ka flok la samram good posse sel singe Finlay milta ko in Nazareth me. Pahila wangan na paye hospital siko en sumasa ila ni susta uligid na ni susta ni monan ko show. Ya pahila finil to ko siya si tako fokalte tako ke chariot kom da ke sko o siya kom da ke ne ma men. Mai na kay wa Aqua ki fall na gemalim kati lakia ina fon yela ina paye yela na ilkay na ramana kaywa ay posi sellen fashke aqua ki nazel mayin da kay susle manifested in the flesh in susle ana si met in palakin mana kaywa mise palakin al kayokya Siya il katse. El kiva pola nalal in the kake. Oye singa ingay na sina si kumge finchak singa. Na banang ki posi selle elta kamata fintang iswan ilyak na insitia. Tiena kelem yama il katse ka toko shasi. Kalangan misaya. Elta ka fall na kiolema el servant. With a servant heart el ilyak. Use kalima na instia. Siya makatsi. Nangamatawa kaya. Identity lang kamatawa kaya. Natangan nga nala na posket. Tewin pa na ina na kinitaya kang aspen announce. Katina kilongal siya announce la. Klangan let ka kaya. So what? Napame. Kita tayo kalalin sige inalate sila. Ngayon katal tayo in posi sila. Ne kinailak sa filo ako niyan. Kata mo ita kayo narkyo nga. Ifo kil ta fuluyak losek mo ita. Kilos kakain tempo la. Oy yangan malan lim kat. Il kat sila tape malaran. May reason luck na kaya. May nga in fact kaya. Ngati ko, ngala na wangan na pwede na kaya. Di atin po siya si mo, John Ilakalin pengan. Kit John tolu na something. Lilangan siksikin niya, len yok elit. Decrease and increase. Kimit tamalutlutal John ngan with followers la John ngan tawag mo may tapanayal lang ang ministry lang lemi na tawag ena na nangan na panang mako din sikya ko ena na nangan malang si wikay na attitude sila John ngan kay nakalin at John ba forerunners mo tamlen servant ako tayo ganan inta kain second na singan John 3:30 Shek pena as posisel sinan. Tasok ta posisel sima elita la lem si pail, elita la pange makunel, elita la pange pesaflayel. Na ifokalti na nge, dat tilong mga fakto ng atlamisa game del. Fingum de la na likki, fingum de la na tilong, fingum de la na sukok supein line ya in pela na kaywa na tari, atlamisa. Wangan na mo la singa ngatlo kunyan singa tarin nga sapta sil papatamo ko vlog nja el tape na el matayang lakay wa mangan nagawa panan aklin niya kel mail ayan na ko sheep makokla na slaughter house tiya shangal la mesh men fakki pilot na nan kala kum na pa fakan pana kum fakna Dia ya lakum singa falla na nasikom misenga indaka melutut nga nasikom mayen masama ta ko wona sikke ba ngan ka lila ko fketa ko tuda ke wan na ka tala na fallet na makla
Kaya nga ko kiwayan nga na falet na law. Talk siya sinete ko. Talk siya. Tako na yuruwas in posisyon. Talk siya lawas tako ki posisyon. Namamtawa ki Jesus la posisyon. Tako na kita mise lao inwi pe mise lan criminals, mise lan met kulu. Aksak sakayakin. Anyakin. Shing. Nagisim la po si anpe inay oral identification sila. Inak mo kanya ka ilaman or mema na kya. Mafika. Lamay na gawa sikya ilak falya la kayo ak fon nila kayo. Nang ako matay small la kemsi. Nang ako marila na ninay nakilin. Nga ako marila na ninay norikman na kya. Nga ako marila na ninay nikala na nakla ka. Ikala na naklak tela. Ngay nakiya. Paye lakas mit kulu. Tashakta mulitut laski senriya pe tegin triskalil akon nila pe fakla. Kos filindalik natal chikop. Koson na tala na paye. Kami pa as chances lakom. Pas chances ili sila sikkom. Nga kung sisin sige pe. Sige pel na upesi pa na fela. Pel wo lakom indagani. Akil lalfin lasa. Yurin lem gat mga na ayana kita mlan sa lalakata yaki mante. Lalalfong iba mokle mga. Lalalfong i. Nga lang sige orala istresin sige rate cross ya mea sa sangan rate singan. Wahin na nilo sa suda mea si pameta mo. If for me, betan gat fast, na ilos fast. Kisipin lalalfong. Apa nang kisipin lalalfong lakko mo mga kumlong, mga kumlutluk kaya pangin mo ayak yok kipa lalalfong lakko mo. Katin mo kansin wala na si ma fakya kalam na si kumo. Nalayla na si. Taka na si kanyo sa mga masingi ki casting posisyon. Casting posisyon ini nangan isa si master degree alak ki posisyon. Ini nangan spend time kaya impossible na yema doctors ngelutluk na kaya. Ini nangan mo ikan. Pasis taka na si kanyo kung samsam kaya. Nangakolat na si komisyon nga kumindaga din nak kaya. Naisap niya nga na master ya posisyon. Pangakum samsam ganyan kita na kaya siya kaya. Manasla ka kung kaya siya kaya. Manastuman mga kain kaya siya na kaya siya kaya. Mayin merita kaya siya kaya. Kastan ka. Ina siya na siya misle. Siya na naksikosok lagi kaperlan na nakuluklas. Kaperlan makuluklas. Nangakong tayo ni fashion namin. Pangan marshroot ke bel singa tamla serle tamla treskal main na kaywa pakipapalang managwa mga tapal la de samjam gani naknas na sikke folklore riti ngalalal fila ngonlan kate iges na sum yok epet yok ligi pena kenga tafon al kilomalap pangan marshroot ka tarilena Are you good? Taking Frank. Limit Frank, ano wala? Nawalap kaya ako na kalim sinan. Kada uniste ako kung pasal la kata ba mas monya ka. Sakta, akidag din lang unso. Ilta wiya. Ako mo ba? Sakta, John Macklin ba siya? Ito ba yung uniste? Na ingin ang kaya kong pela na sum. Taking Trisco, tingin siya na nangat yung uniste. Taking Trisco. Lamalap ngan. Svid be kaksekin gat kay was pe.
Kulo kaya kataya na kalim maurek lagi kuno konsi mande an si betustian ngan tamla share lagi mande lemni Sir Frankie Tuesday an man akalimi ma si tamla share lel fak piang la den akalim la siya na pai ka indikie kala mail pas mas la ipruo ngasum na ki pabal mata sinata nge babal singan kila uskon die mga babal si metigi masima asingin nange na babal singe katfin matawag ki latalal po lagi Rome daw ki Rome siya koren lu koren Galatia Ephesus Philippi Colossae Thessalonica tumote Titus Philemon na fon na simle Paul met na fa akademiak may fa yakia na vale na Hebrew na fa klama Katsia na bangan verify factual damle shirle nga fakin la anki other ship singe babal mata singali ke alakalem may author nga nang sis Mastenelos kemet nagulo kaya kataya like nga tes should have flown nak malfaga manila kataya kalem dari na Mr. Frangel shaman ram sil shaman ki sapsilan lem na simet dungan talen na academy lapan precision gerek malan kata narang haridi na ki Zechariah ya fasya in ka na konila faksingen fakla ingana kusmet sayan ingana sasa kengan kusmet Jerusalem dito ko siya lawo silta ka na Euros ilta ka ki kalalap ekatangla tasak ta el posisel el mata finsuko tangi ak finsuko tangi fosh alakta yes bihan ke watari ke tangan fakin na ke precision ki gaslan gata inaipan na ke me arma si may takyang panasile mo siya mo si korfasal ko singen ma ilana mo si kasha kain si ma kasha kem darik makune magulan sin gat ke was ke ko salep ka na kalem mulutut ne katin kain me alana kalem gunan faksila lem Mr. Frank yan ang ba casting am darik magun benge siya sa fong yak even tiya wilang sila ka na may lem na tayo vlog yak tak sa film mission lala gulo malap ki gas kita ka inak kay kata na vlog na pelan si was ke inakulan lip sa man lutut may simpe ak fashiyak ng gulo malap Taking Tresco, Kulog of Gasla, the Gisena, again Bellanatu. Alakali makataya lowasan tamlin sir layabe na Minister Frank ngale ingan penwi matalut ke long ke mama lem gat kangon lan gat refill na sum dalngan kulana sin gat ke was eke pakana ko lowasan lamalap The Gisena kung gulo, mitigat fast namin nag-uniste yan. Inaglen pe ilos sa mga Gasla inge. Case ni Geksa, gulo ki Ashloman, oye pe classmate, Alec Jackson, Paingom, gulo ki Ashloman. Nag-defast na met nag-uniste. Sivesi ka-uniste. Ngayon, gulo na Lemon Frangel Sham gun puklal meto. Na ngayon ko, uniste, Sham gun Mac. Na Sham suko fan na pang met luwo tolu pas mosla. Galing ke meto sumlal meto ngayon sum yok na nasin met Jewin magan reading. Na bawro idek yang kay sininen ngan kay siya oyerek ngan in mo fall men pangan mamedo lito. Lito ke oyen met Jew. Ilan mo medo maakluk pugtolo nga ke ligid ako ko na pugtolo may the fact that in mo suppose castle maginal dal already pugtolo nga bang mo synoptic gospel John el dinashke masyo synoptic amin dal is the source sifan na wayang source lan ngod medal insang sa mosla na ngay sumon ka to mama living figure charm gune nakumilan ta na o yes van na sitki akta shokta siye simlala il sim fall na ke oyen met nga evin ba met melem se sim na ke sul ma
Mit melem se alle ikuya in galem na kila ko bivati ko secure e bo secure. Mit the ko the shwe but la yot se bena. Dat is am gen ik say. Wala am gen example gen like a lash full of law ma. Na vind de gen just call ma dat ko sham. Dat sham gen lash full of law. Dat sham gen sa ma mo de law lash full ik shosho. Pa mit melem. Na de gen ma sham gen sa ma ik man yok man asla me ama. Kasi ma mit tevan sak ito ke. Wala yung pang atin sum ke gospel sing. Na sham sige mga show na kaya nga ma si fesingan ba iwen proy na sin maton fel na kayo. Faxingan matako ke faklan lim kibel si mail kash kashaka le oyelan mit Israel ngan aklusyon den ye lom sin got loming bro. Iwe bro is timleoric business. Na kung really buklal ma ak sa mga aske o stop ta singal siya singan kung really singal akos to na sham kun ilyak silalos nga ilyak silalos nga and lang mo guessing is a triumphant entry palawin it was all mas more triumphant entry singan may pangan week si mga lemelen waki pangan week in past person na bara inayak tonggis kumal sham ganyan tonggis kumal nagal sham ganyan mayin ifo ke history lan medjuwa ilos tapan messiah si inta ko kolalos in bato ko siya lalosan na limit pa ganyan sham gan tonggis ko na kehos ko mga napon na mga masim na kaya pala may akal na si kumakwikalan if in lemil ta ko kehos siya likely osras ko kaya ba dakain mayon dakain katang la talamin fa fact il to ko in position da in fact fall like akoklan ka yiyak sila ngan il sa pala mate ngan men gasing el omniscient il to manakaywa il to manakay to manakaywa le may arrangement ni Lorela made matinasim na kaya pa pala pa nang kina ko ta samsam Mentira sumisik le. Ta shock ta masuk ka dito pa. Lame ka dito mga kayo. Dahil sa pala may kliwongan, na in city may klikiyal so mga. Namo kilo sum akfashimangan o masisikya. It's very soon fig trees ago. Na il marginal bel singan. Na il sum na siya mo kayo na wang fako. Na il siling awiya na masin. Fig trees ago. Na what you siling awiya singan, tuwi naka-show na ke il sumgilen meta li na fon na masikya ke temple nga lento ka il sumtalig som ilya na in temple na bangin maritilash maritilash mali na ke temple nga kumilon na fosingal migos ta ke singa ulya ilya na ke temple na fosigas met nga en fosimet nga en il singa uya victory sako na mo diksyo na what you need for what? It should be up there. Saying us in and seek na mo isosyang na usak sa get temple. Na mga foster ko ngayon, ilo susum diye masigak ke fictions ko na. With mata diye pa pala skinakata yan nga dahil fact na. Una natin sandwich siya pa. Fictions ko pa flower luwas nga na full was nga pa sham sigo sham gun mana ko masigi ke bawala ashkal me ka sham gun dong ki midling man ko lang in fact na ipsen nga kung galan ke pukla fact ya lame ya folok ke second coming let ta vin dong gisago let ta vin osh pastor so kaya ba il ta coin non ko il ta coin the prince of peace il ta coin katang la mana kewa power il ta ko ke tong gisago il ta coin submissive Takan positive lang na may friend sa akin. Takan positive la may to in tiang may to tiang pangit to ko siya se. In fact la may kunjungan ito la siya ilan. May to ito tayo la oye. Na oro kila if you talk your trash ko ya le. Kaya na mo manakalosan pa eh. Pangit to ko siya tasano. Isang bela ge buklal John. May to ito ko na il
faculty gospel in with Samaria. El dai ko naglabangon to siya. Dal to ko sukulin to ko akflight yun. Melo ikain del wukle. Lamin frank fakle. Il na ako la. May na dito sa ilo. To shock to palan sing il ako la in nake final mission sila. Bangan triumphant entry singan na bitli na masin si kaya il so nine temple in actual sila oilan med Israel nga. Kaya so naging physical makers. Nga free background si kumin read if I soon mas katash nga na ngam ni read. Physical makers. Agilos and Jerusalem, Jesus ilyak na in temple e matawagin ukaek maita. Na sige kung vin riti for sigas med ngayon, ilsom liya na fon na masigak ke tempelan med. Na mafos singal megas tako, ilanga ilsom ukayak med na kaywa sa kaka ilo sa muli main temple. Il top kakon la tempelan med ayaw mani med mata lun med sa kakakun uleo. Sige ule kasamkin nake malu ba kaya kada ke masing ako dictionary pitsera na phone. Kakalan lan met ayol mani kasamkin manilan met Greek, manilan met Rome, na manilan met nagiplan shekel ma. Shekel pa money more maganyak din temple nga. Na ilosusi mga ayol money ile na may issue matakorik or kisela los nga. Ilos kakayakin be sheep nga. Sa maliksunin na actually din na kiem akwaklan ka. Na bawisi kashak lanlaim ke oyelalos nga. Na ngakawin fact namit ke singalon kos. Singalon kos. Il dia leila katena mo din utek ma forma in kalgalan temple. Kung vin pit sa ila temple singala may so what's the big deal? If I may vin 4. May kung vin learn na ke temple singada holy of holy. And si madal gana high priest gana baka nila iuchat na leo. Bangayan si mga priest la ko or prois like bel si yes. Na ensiyagan pa en madal si matun ka na kanilyak na le. Na ensi ka sabi ka pa outer court. Outer court si ngayon, may na ko kan 4 way. Matayin na aspen nun matayin. Dahil nga di kanilyak na gen sa ngayon. With Gentiles, with pagan, dahil di kanilyak na gen. As en sila ko si Fena. Na with business ngayon, talon in Matlon outer court, na holy of the holy. Sila cross, holy singer. Na palimil, pawi si kasak sila ng lem. Le oyelo sa rongan, alle aksukeden na ken, balvak le, en iwe sing, te iwein kakasipang. En in iwein broil na sinmutonvel na kaywa. Na sige mot kulay, mutonvel na kaywa. Yan jangan, mutsu mo kaya na. Mayin, siya agi point na masinganan, pa, mutsu bangon na, or gain na, in ilos bugina pa sole in Malankad. Lasok ta Belgique sunna fakti kay sulas mit dictionary da sen mit tala ngay. Na baro gaden read na met give us singa dit question in mo caching mga fago. Baro along sa element frang. If you went you mas mosla nakat tram good. Postinga dit kos. Na eluti mo ito fact. Simle in masmos tala. Kadel fact. Temple silk bang iwain pro na nasin maton fel na kewa. Ildangan nasin en Jerusalem magana ka Judah Samaria ka Israel. Yung don fel na kewa. Kalme pa peng busing mga sin na kewa. Nagastamit. Kusaro niyan wuk lan med pusapas. Kusaro in na mo en wuk lan med pusapas. Kusaro ba kumnike misege kay sanctuary. Government finan American ang suma nag bel misege.
government in America, they're going to arrest make a sanctuary. May reaching out ng lamon na si kumbising. Kung matay in temple, sanctuary, government they're going to arrest ko. Dahil sa like President Clinton na click siya, I'm gonna say nila. Lucha, daw siya nag sanctuary lan lamali siguro FTA ko federal agents ko local police ko sa arrest nila min masap sila kung hindi ucha nag sanctuary. May claim sanctuary. Wait, any book sila may na pa. Kafakin nag masikyak ke papebolo fact. Sikyak yan tao sindubo bisi. Naging ako mo lotela issue siya. Bagan siya mo limit kasak ya. Kasak tubok ora igurin niya na po na debongan. Malaan sin may ito. Ala kasak. Bangan na dugun charm siya. Dugun masing sikya ko. Na melos elos fal soon fix ko siya nga wiya. Na simot mo dito nga way. Masih kung siya nga wiya pa shock yang mise nga mama wearing fako a little late mise. Na nga siya nagmaglut siya nga nagya mga kumaske mo siya. But pinigin mit kalens up o wearing fako no malasyo. Ikaw na wearing bin makataro. Mayin sa makatinam tak ya ako klan kat ko ya klan. Katsive na uske lang siya. Ske ito ala siya nag lemon fragile back. They just go in that mo. Tanga fakile. Klasa plug ko mo, if you dus ka na klasifier na, ito klasifier na, in mo fall na ako klan metaw. Na, kaya ba na fictory sa kungan. Label to kan is fako gata, wearing fako na, sila nga uya, iya na. Na, valid actual sila may dagat temple, temple lang ka, sakang mapaisuwasan, na mo, may tol falet, may tol ganda ko, so-called, tasok tayo, lo sakang sila. Lusangin ifo may fakla elwa ludilan sin may da liksi na kalen ti expose o yakluklan may ta ilo sugin ni sakta asang sila los may ilo sensin mo may da for la line los na sige mod ko na mi saying kimakadakas kya may ta mawu may reko may kol mali mo faculous yak ilo siya ala line ilo siya ala shukin gnaus la malan god digin la ilo shukin gnaus sa malan god la shukin gnaus sa may la shukin gnaus sa malan god or yok shupe ngamda long ben ala post mo siya online finne mit merge benam ngamda we mit group ala post ka o'clock group yeah, balao. Tanga fakin de sham lan may da mi saying gelos to ka lutia. Ilos to ka sham gid na nakolos ke paebalo. Ilos like sham gid application. Likida ko min establish le mea forcing efako. Nage belts mo simusikle. Le mera ram sa kungan. E vos musikle. Na sinsa simusikle. Mesing gid blood belts ngan. Betli ko mga na sis mo saying gidan mot ko. Bangay ka mama literally na aktafong gila dutila siya main katta ko shuay nagigasa ka katis na may force kan tak beta may sharam ngan may sumon ngan me ko shuay na chikin sa dakle me kalme takot or makin naklash na dara wait mo imo dali is mda longan ko pa nang gusto ko lang insang is kalmen mo dito na le yok shipek den literally na pakalag tingin just like dakle le kot inyo kin pakalag mo dito le mea kalmen e focus siya mga nasinsa siya nga na mo let the scripture text speak to you na para yokspen sisla pedin lutayla yokspen sisla pedin proy katang diction na igesta kastan kating galim na siya shkewa mitli kat fact along si lemon frank na kaya la shifena mga sis min na nga fact kaya mga rahela mo mahabi na si kan liang fakla ko mayin te fakla ka vintafong te fast pa lang lang sila kat may ta te ite mala shoes may ta ka na sick na vin may ta na sick se sila ka blocking be along si sila along si tangke dik dik
Masya mga sikat na selos. Na parang ngasipan ng anon liang sakak ko. Ang disupok ko din siya. Na bangan uniste, kulang walap, ngay duin si, kasusun ket dosto. Tingin Diyos ko, doom na, nga daw yung belo na zoom lemon frank, mindig di sen ina ko kay Fred na gasla no ba. That's actually. Tingin Diyos ko, dosto. Check yung mic man. Check yung mic man, Digin. Uy, ba't lang ako, sabes ko kung ngayon. Anan pala ki on nga na ba? Well, Okay. Well, Parang anangan mo ana pa spela kan. Lumala pe ki on nga na kato at sum na gitastan kilila me malutu chinga ekasikat ke si fesingan fak mo Pulisha nananga siwas may force nga na siwas. Tamna siya lucky fact sila mingin na nag-plan establish yan context. O yepen nag-kalma siya mamay luto ta simla nag- tiye nag-in mislead mo kaya na may tagay maluto ta. Tamatan kan conceptualize siya. Na en si saflangan pa may pakumta si mga pakumta kaya. Nga balik hindi ko siya wala ka hindi ismay takya. Nga kulo kaya sinakes makpe mata ko ako tayo hubungan. Ngalal pong yung mga asma na naksinsiya kaya malito siya yan nga. Nami kakain fundraising ila mga lu Nami aksinsiya siya na aspe. The fashion kita staan pili siya na nanga si was may force nga na si was maritan pa kay luksingal siyan. Fasangal lu na kaya ngala ko fas na kaspangan. Abesya charm kaya nga tsum kay marita. Wena si was with Pharisee. Usi malan na wala si panawakla mo eldal borela na paya bangan kusang tingkat si tafo singaul fineke masuk me akya yemongo ona mint eroe ekospuler na nan gaswas along sina singat file go sina ramainge at yepuler sama saye na sham silan lem na sin met Pharisee apa Masimit elos pound ba ildal pa arla na sasla. We could in scribes ngi. Parla na konok lagi masaplan Mosisa. Nara siya fo singa ulsinge elos etake elos me akfalati bakal me Leviticus longolit course fastol ngo laiba Deuteronomy singa lagos fast longol luo. Tako ngi siya fo singa in fa kuno kay waki Finne wheat of Gunshak, Emalan Lemgat. Shela Sitafo, Singolki, Manaki Wakush, Kushani, Kikaisi. Now, and Masikan Kacham Gun Benaki, Puksha Flashiki, Old Testament, Malachi. Malachi Fitolu, Fin Sam Nagawo, for Singolan, Sham Gun, Ipsingan. Nanaki Castle Morik Magunyak, Mint, Ru, Eldal selakin banyak mengupangan. Elos akfalye bensang sida visingaw gimangan. Ta en si Milos safalla kaya pa elos tena ale orek makin mamarshal rolosan naki inkashamit ma enina na paye. Ashini na yem dalos elos ngat sarela. Elos tena me elos ale akshikiatin nake. Elos ki in me alena elos manek leyim dan meita ash mukui yoksi ash fa elos kain alena mukui leke mailos an karangin na pa luke pa tay karangin na likina le na pa casting ta karon lako elos alle me ito yakyo yasing na pa fosingan ta nagkain kain lamani kes ta kadinita me fasimataga mitngen fasyak lunga fakla when as you was with Pharisee kos lang sinian matafalat inen loling ako and panya kos kagasin sanak kinian kakao na
din yan en ka kamu kayo na pangan 11 na kat mataki walflet peng kian ma alena ang mat ketong pango pange payelos pange malos lang sige we tolu si basman ya ki masinge masimita pa elos no ke oyen kashalaloso pa na masyak lunge pataka ki ipsyak lunge na ki elos lang si naklin ya elos ke en elos matawe na we si saf lang taga na pa fakla kuso na kalyak ma wang na kalke amay ta fash fash fe ti aklena na kadita pa na ki masap lan ita kan Leviticus as ita kan numbers nag nasin met mata vinen Israel nge fakya kan nasilos mo munun mo ito pelsi malos misya fok konfinesom na ke mas lusa si komene na kuminte klak na ke oyelan met washun gas nge pa na ke met Pharisee mange oye si malos range pa eldal shunpa na anan lies la masap may dakyang nge shunpa na rela ma oye ma alena upeti men genge may tain kain me fashke kain akfaletje in kain ara tashak ta fakta ki mas mo elday kufla ko karatak suko kufun biologin kain sang mokle kata ene na may nak fashyak lenge na oye singera ta kuluk na silos ke kilalo sa pang tashak ta fingat nan kan ki mama elos tatyang na kya eldal tahanain me eklek den aklin ya kilos ki malos rang mayen kanon rek malalo sa kusye wangin na pay me usheka ingenik makain mokle orek mama kain kasha meta nara ke lukel usya malutu chingin sham kunna sheshkadin ta ke takana sheshkadin kain iske weto lunge kadin kain sensin keken kadin te shikina kadin nakfalye kata masap makatlimo yoko hash masap shishikma katena me akfaletje inakfashi na si patakana sheshkadin kain even na faksi pienga la lemnister frenga fin bang asom na away nangapangyak na we fakla ngay ngapat ka nga juskal check tigin light ka nga lenda alungan kain mangat to bela kat sifena iwe kat yak na kimange kat ka ni falla som fin na siya na hey nagan rik magan kong presence na luman ke oye fall lumam relan pe el kapen sang me oye sin mo ita hindi man kat pe kat fin mo titi kat na pen long sin mo tuyasha inuti kat pe nakilos titi inka norela elia si masamram kunjak metigi nga samsam ngaya pa kat fulok larana ki in professor slide Paul Silas ma nutiyo rek ki gaslan gata nakat fact forsan mo tanin mo kwepen na liye la paila pangan mapay pala fact kaya pangan si maya kalemi na paila gaslan gata fact yak le fall in mo sang nawala kain elia si ke weto luma nga samsam kunge melutut singa ko ngakom as servant kadinara na kilemilara el cheta ko in dakilin yakel el takalen dakalain sa na paana yang gasi main na yakne pa pasi sel si wash kadin esam na paila mesh peji kadiliki katikia speshi ngan pa induti ke ingenek si wash lalan sin meta na we loto yang medak siwasin mo elos te patachang nge oye mo erelane kat eliwek well yorek malasha ngama pangan ikasek mga kanorela ke fastolo mo da kanayem dak nge pelang efo na to siwas ko sin gan gasyan ma ngakay nakataya kalem o ngaftutulek yan naklas kasya lumalap Taking just ko meticulos kasla excuse me elaborate na ge wait to yung something yan masimeta pa dan som nan ke pa pala simla la kalem ngan mo mga ligi notes ti ko 1 second
Sumne kisngal siye. Okay. Wasingal siye. Anga ulu bangam tawak kaya. Then reading galim. When she was with Pharisee, kusang na sin siya ta singal. Finnig mo mash may akya yung mga anamina arua ako was pulisan kasi was elang sinasin kaan. Kalmayan pa elo shikin akflat siya ta singal siya. Tasakta. Pada fact ngayon. Nakilang sila lo sa elo sten orelan sin met na kayo wan kasi was lalan lo san denash. Ang aldolo. With Pharisee lang sinaklin ya kilos. Matay in lol ngoko bangan in manikle. Ang alakos kos ana kelyak ma wangen akel ke na moita faske et yakelin rek maldalan busie wangen na pa kono edal na wenli kan o enland busie na pa oro saflaye umbinsom na ki enjes nge kasumni vinba ku kwela indi la pie kata kelyak ngeta wangen dana makia ki dal papalyak na ki pelsi ma met nge te kain gilak yang naki mas mi siya ngayon mayen elose da defile ke na masila may oral alosan pala mayak for sangalakos na kyan pawitod man Cheers pa Shamsham ngayon. now in red Okay, perfect. Na wait ulit yung Ram ganyan pa siya pa lagi ak first ilo Shimon na lusta mo then amol kun siya nga na way siya kluangan pa ilo siya shaklo sin nag-enfolan na si besingan pa to wala way akto bisig exactly kulang wala para galit kalos ngan naklin ya na kumni igalyak si Ram pa baka game tagi ka tayo si okay kumni may aşk olayan nada. Aşk buklar toko sama. Met pala siya sumsang kigap ni Fadi lagon siya ko kakangol la ilwan. Ak na ke. Wengen akal ken kalyak siya. Kasi conviction lang na ke. Mayin. Kopen na masih kita me pa. May ilus si maklan sa pagkalala aru. Bel si Milos wenin le. Kapilat second na siya wala so man ala fast di gan akili when the with clients up are si fitsingan ba when galyak si finish galyak si ta shop ta na mo singa ni when mo when if you lagin this insensitive facts sila tangakin na fact na may siya pa nga mamakalit cut the play. When and Mitchell Lauren. Mayin. Goben if ngayon example. If in plans of block na sinkrado, may naliya, may naroon block ko, may namang. Ako biyak ko yan ito. Gigining. Gigining lep copy. At tifagin sa kulu, taknas. A fact na in may warning siya na siya fact. Nag-get clients up. O para lemon mo way siya pa. Kung pinaram, or ay ask ko. Kal, parang nip siya nga siya. Gloria mo siya lemetiki unso go faxi nutrition to koan kumale come humble kumale Elia ki plan sensitive anda ki bana gaslan ga da guloge kum follow na kan ki we sak tolunge panga si mai sang academy payan rek malakomo academy ki fako da si be sin lucky plans up laga ba ngan chun matwe fale matwe singe fale na ki matwe mata singe amo brain lagan da fale ligi manu ram gui laga ta iklan and electricity anain me lal funsi lamala Kung ko chang with masingan. ah Ngar magi
university siya. Learn from the Sunja. Mm. William Carey International University. Na buwan Belgium at daw learn from the kanila na may chu mag-business office sila dahil. Yeah, mula na po na iglan sa bagat. Iligin ministry. Na il nato dementia. When hindi control your brain lala. Na pat correctly il is lang da kofle fall si fenam da accident fast tok malala. Mm. Again. Na ujin si kanon nga if kung klen sa pakat ye na phone si ke corporate lo mana. E fokat il lela kuma. At the vancil. Anon ko na. Anon kami nga itam gulsi ke business office. Ilan le mangol bel na kayo. Nangamot ko na 65 na ako. Fin nga pa nga makalan sa pagkum gikoy na pon sang nga ngayon pa kung kumilangan metang may dandi bulesya ya kabulesya tlik ko kasi ulo ko na ulan ka dahil kain tapong din mafak kinaksin siya non-crave siya nag-cleanse up hindi actually kaya nag-cleanse up siya fin ne mana na siya nga shock to masi upege cleanse up siya ngayon pa kat ekin mouthpiece silang ka nakatino maging mana si Shipe na insang cash pagkatyak magayon na mahetak yan upe na upe ano ka din sisingki ngati aksang higos ngati vagin ngafak mawuta ko kaya when mavela ko insang actually lang mawuta ko kaya the flip side of it is pagkatag sisingki take it Lumalap. Lemon Frank, digin siya na, ngayon belo na siwas. But actually, it's Friday. Lemon Frank, kumta ko, may divinash, majurum me, digin siya, kasi kasta di, usnak des na kaya Friday. Lemon Frank? Global up ke Kashama Ashki Benzine, Arilla Falga in the Gani, Lila, Manga Chandran Guna, responsible dollars, larger, on Ashen Powers. Fingered lungs in Vernisafla and Kapun or Malasha in Angan. Got no bus Vena, or Elangan. Abana Costa, the Shaktamawolana again, we got back in Kishan. Make it kind of caption Kimawolana. Akiat na sis. When tanga no yung mga pushepe pushepe glory and honor si daw. E vlog ko kaprika dis fen. Mangan may vlog may akayok na sis fen. Kat mui gi sis was nanan ka sis mangan may vlog na sis fen. Kat mui gi favorite is mangan may vlog na sis fen. As matan man na kayo. E vlog ko ay nakikat long sin da recognize you. Now, systems ilan velang elmona than temporary. Then, alalitia, akataya loman dig interest call, gas loman tamlin serle, alalitia, nan kainas maklепeki, oyalachote, alarik, algal isaflarat si algal. Ashkapasi, kat kiliye kesyo ala si, yawt metne, raunak, ikashma kung kain rauna. Lagi kayo nga laya. Ito liot tafa mala kata kopatle yaya ka kufla yaya. Kufla yaya. Kesyo apa kat kili life kasa fly yaya. Pero malap. Lumalap. Pero digin siya na. Kaya kilo malap ke pelo ko. Kachoin ke Friday. Kilo malap ke sham na kaywa. Ashipe lon mana kaywa. Kaslan ka tayo ni na naktashi ya. Ay na kinalal. May read large ke Friday ngayon. Friday lang to. Dulan lal friend ke Friday singan. So, then to singan ala special sipe. Friday Lentolo, April Lentolo.
Si versing in fact mo Jesus Messiah magkalan sa plan God. Jesus Messiah magkalan sa plan God. Metos nga luo aspeke meto na forsan forsingan de me kos na gelongon siye. Na verit nga si ke plan pel si mo mit ferrising ito kasi siya na sinlem Jesus ke len sapot. Jesus il da pokalos le fact mo ke forson kos ke na sapta singan. In fact la kalam na sin dahil mo when natin may elim lon len sapot. Na tugun il fact line en dahil orela ilak kayo la may tool si mo la pau lule. Ilak kayo la yemotalos na kilos liangan nailos ay naliksyon na nanawan kala el dajak nanawan kal ke mamay tamalut-lut nga el tansiya kisinsiya kinsiya el tapu ka nga na el sibak kaya la may tulisangan na te sang nanak ko sinasil dalin so usa nanawan kal sukin ko matawak nanak ke inunin ya Jesus na len Jesus le tao maingen na kayo Elito, napamtawag ke forcing limi kosngan fact mo. Keshe ben Jesus elito pa pakuluklalo singel fash likiyen se. Un met pas fash takol. Ilak kaya los le na kaya wasamos. Uli na se los intie na fakkel na sin katay na met. Elaro maing kaya laro inak kaya yema. Met pala isel da fakkel. Plus sigal me gosh singalon gosh, gonna kiss singalit gosh nga rita la. Fact la, pangan ka dawakan marit silash ke Freddy ngayon. In fact, in la, kish pinilito, na nakuluklon with Pharisees ngayon. Or oil, som likiyen sen, nakil som nga na, may napespasukan. Ilak kayo la mas lalos to siya talulina na selos anak effect man mo elos intia sa siya monken. Kishipen son na pe tie pangan pel si Milo sa siya mo na ilta ko oro may nga ninak pa ye palalalay siya kel. Palalalay siya nga ne kumkain ko na ke ay siya nga siya for sinikakos. In fact, ay nakitak like Singalal Kushpalani Kilongun Siye. Panganak payayan da ko silang lim Jesus Christ nan nagipalala siya. Ay nagisham jam make nan dari ngayon. Lim kadil orela mangan dari. Plan yakwak na kayo mal ilakya ngayon. Ilorela precise ay nakikinalal na moak payaya kaya pen na pangan ko lon God mga kumtikoin iskot na kayo. Pahan la pan kola na sila may lala na siya na dikit na nakla siya tiapkran na kinanaklan lim gata. Na inmitigi ka treaty pala sila lai siya ma meto il shamon ke puk singa sapta singa lula ke meto shamon ngayon dik siya ni akalim ye oyen may Pharisees na ke oyelan lim Jesus ma bakit na pala may Pharisees ngayon oye lalos na natin na tinap karan nagkikinalan lim Jesus smile orongan orolan lim Jesus oron non ko ke insien may sinofoning ko in payayin na sil may Pharisees na nagkikot ito oron lo ko makwikilalo sa may nakato may nalama may na akal recognition pa yok silo so narameto lalaki academic sapta singaning gallems in readers line nila wait ma eriti ko lo sa maluti ngayon ko in gallem gela pangan si Pedro Jesus Christ palem God il sulela sa poema na finfelo singa women siya ko na women siya ko na rela kina silon lem God man Pagsingalan ko siya fact mo Eling may kalayan sa blog sa nga silela. Siyam kin may kalayan sa simalim garden silela. Il wen kulo sinadol mail silela in pangan may simal
ékin siamat kalayan sa inta ko access sila kena sila ngan akwak falet sila na finpelangan. Il se ngalong sik ese ngain se woke. Ngai ka sang nganik na fel e leva faket na non golok na sin na don fela. Amlin sir lila la galim ke merit sir la Jesus Christ el vac mo mas lao vac mo temple si ko iwen pero sina sin maton fela na pa si pe fact lang Jesus el da coin mo la maton fela no phone na pa lem ka de la kalem ye ke coi si ai cô tien coin me to shamon cô tia fact la ai se yang Metos tolu pe meto penal shamon ke fos tolu shalon gosh nges ngali gosh el fact o na ke ma fact ngan fact ma tukun na Jesus el baptize la e lo chak ni ko va na ke la in ka shao en in ka shao na sel e li ngon lon got o e tu me o na si u le a tau vi fel na si e pa sha in ka shao me fact e li nge wen kulo na te sangan se wo ken Transfiguration sikyakemetos ngelikos vaslimekos. Kelgas gasia bagonyem na sarum sonolos yasia bashan bagonyengo. Me fact, aiding ewen gulose na tuk sangain se woke. Goes long on. Goes in long on. Jesus Christ by Shamram Pinningen. Postingal niya fact mo. Elefati alain ko wuya Gorek Sham Shamararun Geniko. Jesus elevatie oro oyema ugar oraru goilen line with my kayoken. God finchike non goge eh ila fos. Luke Peter in fact ke si Peter lu long tolo na ke long la ko siya in fact ke alagalan back landry. Wearing makulugi Lorela, e wearing gaski ki plom yaksel. Kimweta fa gas na kulug, geliti atop kolos lagi gas kulug. E kil kayo kilti e fa katay na gas inaksa ngayon, ay liselang na singkat. Il sa non kasuwas. Christ says feno sa makulug lashin manon na finsaksing. Tagatin wi makulug lasha mise, mulkin mas mulsiwas was. Post kaya lagi si Ben ginagyan. Peter la kalimyana kalim ke katriti pe ke scripture sayangan ke Jesus il koko lain ko nen wakingan ilan mas suko chief force mate pe fakla suko si fan na gas ke naro fan zel te alain el te wo ya kore koraru ko sham shamuraru el fatia ko te ya suko la ma karo weni ko ponela sielam sa praning kunle. Ilaga kaya fen ni kipel si masiwo sa katang. For slow mo will sing ale tingariti ang ali laban eh laban po silon Jesus Christ. Kiko siya mo ang kikay simulit ko share ngan Wat finnain ko kilapan ko mafria ki fel nganil rakon la te pon ka kalan met kanin tempo lorela galim gosh ka shak lal ke ay mas mal te orela pa el te na rek makudu ta shok ta lak kalim kilapan to ash la la na sin met kan ke jipenelos fash ala ke la ma fan na el fin ne orela o yesen el fin ne Jesus Christ si penama bangon mamit misa nagkikwelya ko si penalim ka din FDFL nga nilorek makinin exercise ko si ngan ko il penail si fena il lost lang on fok aliki wait marsh ngon fok ke di lapan ko sila ngayon il putay ko akuluki ko elevati ak kayo kila il sama manasla upgrading growing in Catholic.
il nganon ko kela gentleness sila ngayon. Il po si Sel, il gentle, kanikin na may gas ko siya ki gentle na ki calming gentle. Narang arik maging gas yung gentleness la. Il may hangen Ifal, ifal Machento, Pusher, il Kasen. Okay, fast naman. lapan long sisi kalayan pa ako to yung silangan oil ko hindi si mama kot mo tayo pilay siya filay line ikori kapatatle ile siya kaya ile fatiya kanaus na ile unwila ingoin hole ingoin to besi wasili nanakilam si Malkun lang nila shuke ek wuyilayan masala kayan syakayat ila na akakin ko na relain super flok la na ke ma phone se ko mana ma si was se ko e finil kunle ila super ek wuyilayan frya nakingari tiyan sa nga nilapan ko si makadal kaya Felin ngon nik isak mga okay ang ngonik na fel lapan ko si malsang na fel nga nilorik magrinda na lapan ko si ngayon nakilapan ko matako ek fisya sila mahupe having siya ingon galing vac sila nganda pangan mga is lagi po singan na Jesus il may simaya kain kanaus dahil di kanaus na ilorit magin ko sila nga sa kuya na masaya pangalan si mga ngaliya kifosangan naoro sibesangan naro pela matan pela na phone if liye vin chaklalo sa fen okay name pagi for staff na sangan mo may din matan fel na kayo if liye vin chaklalo si name Jesus Christ pa, Messiah, singan. Il pa, may kalensap na po si Sel, kalayang takotin. Hail God si sa takamulkin mo lash may ito. Iwela mau pena kayo wagi si Pagkong. Il pangan na si Kum singin. Kasi siya ka pa, oil, Messiah pa, God shuking God misingin. God is that Messiah ba? Lame na siya. God fact mo ba lame na siya? Jesus Christ ba lame na siya? Is he il misingi? Kilda gore la galam si kum dahil ba lame la kumil pa muli God leo. God na sil. God count on him mo il. God fact la na may nalamaw na may fairy singan. O yan nagid meto il shikila na kalim nilapan kikiaplan med Pharisee nga nagilapan payes was lan Jesus Christ. Avin jak mo lalay fumilo ko in payenas in Christ. Ay nagi nga galim kayo. Lumalap nga mo pangan mo mais lagi may duklot sa nga kimay kalensap si ma lem gadel sa payama in gas at guys si mo di ko lalaki o ya ko do flash. Ay, dirisa na gulo malap. Gulo malap ke agato yesingan gum alle dictionary na akiye kanon mo dito singan kumin showing na kilebe na shesh kidan usfa ka non ko ka na gulo malap. Ito kasi kan ba Mergin Bell on assume dig into school o ya Minister Frank
Tu gos kastlan na ngay wata ko action set there. Tingin Driscoll, Lemon Frank. Klomalap naman siyole. Akataya sila mwen di ginisena electionik na fulfill objective aklu gemalutut si Lars nagi senriyang ki kola klumal gemetos ngal lufas ngal megos ni longol sian ki akataya loman na klomalap ki kanon tram loman sulpen na usena si siyang alalal fungi mamet mawiya ikestan trek ikestan tanin siya kan lup siya kikisyen siyak sima kumsiyak ngaila erolok kumain na te pape na at ngataylak met ferry singe keo ke siyak luman sulpen na usena siklan kala in refocus na ke masi mga fashion ko nga tako in fact mo na kikasin cool ko ma singe nga nito la tangibility si kaya pa nga eni na naki world si makatash kaya ngi naki pel si makatash kaya mo singe nga mo matlango si lap nga teka and forsake me ki pel si mga eni na ngi kana ki pel fashion naki evinel kola mo laban ki matwa si machamram kunepe an si filter academy na ban kulo kaksakin lak na sinkat game dan fakat na aru in balaig in fakat kastan gata na kimasim leke kulomalap na siya. Egin Driscoll. Kung lumalap, Lemon Frank. Ash, may vacuum. May. Nga kaksakin kalangan kat, nga kaksakin kingamdan sa may porong fosingan foslongol siya pa nga kinak de ba election na kataya le kalima. Klomalam singkat ki gentleness lang. Paano klomalap? Lemon Frank, kung kulo, kagirasyon na kaya, ginawi gina, or, susunod ginawan sige set yan. Si Vesi nga, in fact, mo, kadile fati ngit taligi mo ito. Kadile fati ngit taligi mo ito, puklal ay siya pa. Sige, masing ako yun, sige, non mut ko, le, parallel ay siya nga, and palemil sham gawlayang sa siya, ma, meto Mac Luke o ebe John sumus nga na lutilan lame nga en gawlayang sa nga en siya ma polil med Pharisees besen hitrin se il ito pe mo inilutut sa kamali il panang ilorik makin kanon mulayang mato an in mo pasang sumosape leta laling en toro aliku siyang ewlayang mato na gawlayang sa masih lagi fakir singa na pa aku vindi lotoy la ulayang nato aşte Allah lagda shumon yaşke ulayang sase mayin lange Isaiah sapta on gosh pake Isaiah na bugon ngulon gosh aspeke pa pala na Isaiah shumon yak mo lumayak mo Bible chusuk sipangan il na fon na si ledalal Isaiah ngan kapal Isaiah na fon na bugon ngulon gosh ke Bible siapa kaya label ko samro ko alde tangalya mo Isaiah il palay aking agwin isla makatito makat natanak makian when ki nga tako na America dek Bible nga bangon na mo lim Jesus Christ il tako Jesus la na may il tako Jesus la tara na aslal bangan na mal dra natal la de pa moligot don na naging luti Bible na lim Jesus Christ pa so living in fact so up the si the word was with God and the word was God. Kaya sila na ash na il na wina ka. Il na ash na me. Joseph is subtly was long lead coach. Let us make man in our image. Siya let us sing it. Siya let us God in. Or ela may then on a lamash. Siya kat sing it. Kat para kat win kat mo.
Nakalmi vaccine pa. Lame Jesus Christ. Pa Shamsham na sila Isaiah. Kimal mo sa 700 BC. Na iltafat rapala la kan na ba label ta ko ke ulayang sa ti silpe akpay na font na mai fa. Na baro ko learn na label Shamsham gun be bal Isaiah na alle na atti mo el discount masaya ngan to shock to. Bal Isaiah ngan kumilearn na il tangalye ulayang sa siya. Kasi law na game ma-reach ka set yan. Ma-reach ka set yan. Nga ilash ka Isaiah saptal ang luo fasingaw na ke fasingaw rit ko siya. Na siyam singan in akfalet. Oro akfalet lalo san. Piye ben si masumanya ke peblo mo in akfalet. Akfalet singan siya masumanya ka. Asya ka fekik sa saptal ni Mekosh. Saptal ni Mekosh fakle maakos ash mit tulong wala akos ilos ako na in akflet or akflet lalo sa mitki na pukling umisang igek lao. Siya ilos akflet singa lame Jesus Christ. Pa ay siya na tosto nga siyam gun fekik singa lakos. Na fekik pe ay siya nga luo fasinga Shamonyak pe ke fekik sapta singa lakos fasto duwa. Sema shabram kin le thousand se ang 144,000. Ilos se mai flia ki agal se in moton cholos mo ilos malan kan. Se agal ya ki ilos pa 144,000 pa mit Israel mas mo. Ilos ko back flat lalos. En na ko mo ton na ko o iki mana ko yak flat le yelem kan. Ngako me. Katsulagi pa ito. Ay siya nga luwo fa singaw. And we say, so kaya nga ko may read out na min alle suwas marit siya. Yak sa kuwan sa sila sinlem ka, un kaksa kanol, fel na fon, kaksa kanol kuwas sa kalgal me, kaksa kanol, mamun na kaywa in ko fo. Kuwas na kaywa sa mata yin lois na, kuwas in kaksa kanol be. Kumin loin na kaksak sin mata kayo kaya fight yan. May question. Leila yin Macy's, city, in kaksak Leila may Kedar, in kaksakanol. Leila may sa mata in city, in Sasa, Ingon, Liki, Mangon, Olo. Ilos mo tayo final, Olo. Ilos kaksakanol. Kaksakon kan inek. Leila ilos mata yung Lois le. In kaksakanol, wala na rin sin Lemkan. Lemkan nila il na o na siya may watwin. Il akon la kina tari may in Floyak sala ke kat sala in tingin megasine kat Ke Fosikasingan? singal dolu. Singal dolu. Sala kat. Ke sign kat kan si mambo yak sasa. Anay nash laman kate mame yin sa kasi na kaya. Okay. Il fact koyal in line with lokalo plan. Dangan. God in fact in bel loyalist nga misled diyan ka. Sige mo ko nam sige. At yan at bug may lock. Pasok to. In bel lock ibukuila nga wumuya ko ay na siye matayin siya ako lang issues. Nga ka na sa oli iging ho. Oro to mate to ma sa ko in masla. Kada ikol la infel o nakiyen basis oro laloin ko po in tao. Maasingan siya good na kaya, ay siya good na kaya, ilos sa may siya ako state. Pero siya magkasaklan ka. Ito ko, siya mo, nga kung, bakit mas siya kisapta on course. Sapta on course kifek yak, kaya kisapta singal siya. Na first single on course, ngayon pa may kunlog, kaya kiyanik may los, so na fast kemit, ngayon pa ikon la los lalos, nakigalim. En siya pero may le yimatalos, ngayon lela o inge, nga fa taran na intiye.
wala ka da dia kon stoy ilos siya ko aban ko tuwi ilos was a life ng gimasolala siya bangon mo or ikipod mo pakat malos ak mekinyak ilos tono na ariti wasing a well figurative speech in literal. What you see is what you get. With the wig, what you see is what you get. Bagong reading panay siya fam. Le, wait, ilus sama act. Kacham gud misala ni ilus sama sham story aslan god. Na ingin kacham ki act may ganyan. Kung di nga si Vera nagyamulla ko. Siya mga sangimit kaya. Orang nixing orang broy. Mitliging at kakastan ka. Tonong le. Masangan ng tonong le. Kadil ka nak tonong le. Iyale. Nga hindi. Orang mo lakin yung siwas siya madan. Amot nga si Vera nga. Nga mo kus galam gi prosekla nga make am da make ticket mga nga starter nga rarer prosekla nga nga with an access kaya ingin atleilya ka atleilya ka ben usin asik kan galam gela if in malon ka nga fakla gasan ka fakla alas was paye in mo if in atna ako ya kalmo malon ka pa ko bigla ka da rarer ya nga long si nag-orek ma, finger presentation ma, upena si ke presentation di kina, do diyan gasling kat. Men gasling kat pa, akaya in fact na gasling kat, kois was. Orek ma, knowledge. Ngayon study ya, ngayon mo kayo galing ka. Laro, along si, dafa na gasling kat. Long di mo yan, as mawuta ko. Upena si kaya pa, fungulyan kun sa aktas na gasling kat. Na may masing at sinisang game na pangantunong. Ari ka naktunong yun if in gaslan ka nga siya na kinek nga tifas pa following gaslan ka nag-iakmak ka na oro nga siya nga sisla bellok siya kan pro na sigat na mas kasya gaslan mo family yun in mo fall na gilong siya in well mo kan tulogin yan gaslan in family mo lagin mo siya get mas yok siya pa akos akfleche ka when siepel chupelan mueta our purpose purpose of mankind is created to be a worshipper of God. Nang ako binigyan nakfalet na mga ako meron ang bullshit okay. Sige po. Lord si God ke mulito ko si Bakis magayamit ngan aksyo si molok ngan molke the fact. Ang lena the gas ka din wiko waspe. Aspect lo siya ito ko pa ng aspect sa yok na pelo, marigin pelo. Lokon, hindi yung dig interest ko. Digin? Lumalap taman siya lagi, akata iya siya belungan, alawala pe set up the stage nagi maluto jika Shenryo nga. Ano kaya lakala mi, fay ko lo si ba nga man ki Shenryo, si fiyan fak mo may cleanse up lan God, elefa aki ananan ka si was. Marita nas kaya siya ang aluo, fast si nagi iya. Na asip luo si ba, maluto siya nga, siya iya kalik na kaya. Ipsi me Daniel, leta ka ki, fast si nagi ako siyan, ba fact nag presentation jingan kalutilal na nag-check doon pa bangon form should kon assume bangan commission jingan was to make us nag-iya kaya maluto jingan nag anak akalamia nga sam kun na yok ke suffering servant yung matagong el dago kin kanik na position yung tafin tangkis ko utyak fala nag-passover para la Palm Sunday na pa ye kachamang kun tao sindu itfo ye som la ba sikyak mga ya ina na kay siya tagak sigo so kela mait mam da in show finanicha ka finna Syria got Babylon the ka na sikumla el siya masol lang pa John Baptist il woyak yen mai siya el siya mal digan John ni na ke fala kula na masman ya ke fosimidangan pa el bangan servants ya na nakasima tigi siya na minister stak de tamla siya le shamram kun naki gentleness ka fal lalan ka pasel lalan ka naki fak pep lalan pato ka ki fastu naki ako sangen
naki commission singan ka naki me kasi may takyang pangil takyang and mataka sinkat me masimit ngan kat pa takyang masingan mataka ki wala lagi covenant pangan main taka in the glorify ka wala na lankat malutut singa taka na inakalam na siyasla uchak lan leman bangan pa siya som taptaka sila dok nga baka din na nakula na kayo naging asam-sam mo yok malutut to tigni siya na lakalam yatari naki si Peter Lu fasong sin ke longol tolu ko longol ako saan ba siya sam-sam kun naki mama akme kun ya kya el check sangal la simwes taka lan lay mataka inda ora si was singa ghostly masikyak misinge ke coronavirus singe naki politicize yak naki la stockpiling ngira fga naki stockpiling lang kada manake wa si was el si was la ko la manake wa fall na sin met naki wa finni ba kalemi ke medlong mi ko fasangal mi ko skan next selos mashit na sin malik ela karangan ora non ga si ma ta ko nge ke pel singe ki aisha si aisha sapta sin ke toingol ya sam-sam kun naki ingena naki judgment naki anga falan ki on ngolon gosh pa eta ko ki comfort si mai fata ko nge leila ka di smelu tu ta in usi fin jaksi la sonna batle pelan ki peljing ta jakta sam bela te malas pa pela mulla pel de len ko lu ka cheta molas ta kana shesh ka din smelu tu ta inis value kyan in kain ananali malem el ta ka second la tarin na sikum ke ngamoy pangak te makan relaki iplungan na feel siya kapag kan flow ko ki set ki colon god ka shenri and kain ikoy malutut singa nake fullness law lamala Taking Tresco. Kuloke fakalo na moy. Ngayon, ano lang siya, may kumito ko kay si Seth ko, si dictionary. wala mana in imac kasi Nakasisyak si Basho. all right Amo manage lutisi ke Seth Fred ya. okay Masil na Mr. Emerson, el kisisyak singan manage pasingal di Mekos. Nag-sham lon lem, nag-riti, ilfa ko inge, kisensyak lo, based on facts, sige, first singal limekos. Na may first singal limekos fact, at sum nag-riti. First singal limekos, pang, ilfa ko inge. Geshipin Jesus, ita paya pa kuluk lalo singe. Il fact ligiense, unmet pas fasta kol. Ilakaylos lakaywa sa mas. Na kaya diye for siya katala kisensyak sila. Jesus himself had come to the point he aggressively confront with Pharisee and at the same time il self-withdraw himself from the synagogue to be exactly some serious confrontation developed the Gemisel. The shock. Jesus ilakalimye to shak osh listen na sin met tamalut-lut kotsfena to learn. Siya ka pa la el shark wikat misengin luti pangan gisensiyak singan. Kimasikya ngan el masya siya good na ke lem cheers el kaing len so work lang min son na bellal. Na royal also book na kasi siyak sila Minister Emerson called Emerson na wigat missing ke lutila siya. Ash to plus na ke tingin siyang Lemon friend tingin Driscoll. Lutila siya pa ma Mr. Frank first na twin fact like ke lemon so ma elma wonangan so one mataling mataka inutiga in converted in comfort us in matan mashlos na pocket kalam ki trinity singen septop sila nga finde tangal ya but we are tamasha marshiru kapa got the father got the son and got the holy spirit Nanakyo yang anda kapun kisin siyak singan pala lemon chat. That Jesus in jet na with that kiliti lasha. Kaljak na ash kiliti lasha. Of course.
Megat koin na saye. Na luti la chak ten go kidet ka carnal mind la na gat lit mo ita in dale. Da chak nga fin chak in pangan man miracle. Tamlen sele take interest ka le. Koin ak yok nga madana ge Trinity singen mo. Au gen na go na nga sum na we la shu mo yin. Fiket taxilo ma tamlen sele. El na sin mit pala. Kiat in the taf messenger lan got nga. Oh, Lem got na sin messenger, lem got ke ministry lan Jesus na. Ingen na gatash ke ngon matal. no, Bash master so. Kula malap. no. Aspe close sinjang. Learn from lumalap kya nga 6 fel ale gashen. Nga falgun fakla Minister Frangan. Tigisa na. Bagong pamulilip siya. Okay. Kila malap, ewubel ang gas lamang nga ba oralitiyan na nag-i-submitted siya nga Lem Jesus is fair na withdrawal himself oya si Mamad Perisingan or puntawa kinanake misalalan bana damlan zerlel faknan Jesus elito pelal elito pela me ana ke gos faknan me shpese or lem gardens by manafela naro il walk away from nonsense basically. I mean, when Japan confronted Dalgabel sinan sunna pe te mana ke te malal daling kisensia ki te malal in the bokalos ke pen sinan nanake siyak silongan memenda Jesus ilshak na we got lalal fung ikingon matal sel sa paya mo na ke tamid friend fact man taro kepel semitli ki got tago orolo tila siya katala na soup misla sinmon matal misla sema fela te ko ni se na se siya fin bel si mga receive misla singan sin Jesus Christ na nga ito la mga kulangan siya mo no ilawiya Tinge nga kan fact mo elwiya Jesus makay na kan convict my heart ke mga siya mo no nara nga palakin sikla ke nga siya mo malutlit singa na el convict mi nga gandiya na ngatikon pili siya mga sa mga ako lang ni Cory o mga sa mga ako lang sumsum lang manasla malok kumisungin ko in siya kaya cherish sukin sang long sila siya in ak woyela masayak na gen si mga patat na we poslong ba nga siyam tingnan pangan proof lock na sumising nila Jesus el buya kinutilok mising yaw kailangan la Of course. Well, Lemon Emerson, kulang wala nga lahat nila kumdup sila akades takos lang Lemon Frank ngayon now sibe faklal tigdise na nga willows ki faklalo san masing agi sang way ang in maliksyon na sang kapos yung na pa ngon matal ba Lemon Frank il fak ay lang orik masapta si fos alikos kuwasin tiya sumni ka na nga sa pa mga awliyak na il so wak el so wak na sa poema awal pangon matal pakat kalam di day of Pentecost with $1,000 mo na mo with Israel matabe witness mas masikyak na mo me sikyak na ko na mo los sham speaking in tongue pang na masen pa fria na sisikten galam gele label sa pangon matal in we me elos sa ma mo la o ye madon ka na kumiliya metuti
kumidile ko ultimate ang sil fakat wala dito yalaw po minti may tsigan pambuya ngon matal siya sa ngon matal lim Jesus Christ the pastor the church the ifo ka ka kung really bukol John exactly lim Jesus Christ the il pa peptide the may sil peptide sila ke kof but tumalut-lut Paul may nakiwasay peptide sila may ke kof the shock Holy Ghost baptism, maraming Jesus Christ. Natuplo man, nag-element friend, tingin siya na, tingin Diyos ko back. Auk, lebe mo gat bising. Tamitsi na mitsi. Kati ka na, lebe wikom, na wikom. Kat ka yung proy, kat ka ni guest na sin mitsi nga. Mandali ka patasin natin. Di mo ita basang mandali, kat mo kayo. Kung ito ka, read ikaw diya sa plan because mas lungol to do. Fact that. Fakon ngon pa long si. Kumilo ka lang on the last may chen mo yung long si. May nakash ka may nagulog si. Ilik ka dok may na long si. Fakon ngon. Fakulan ngon. Fakulan ngon. Kula. Wo ba ka luman lemen? Emerson. Kula wo to ka luman. Well, alam mo kasi siya ngan katlong siya ngan kuno le ashtop na ge pinjagin ash pa kasi siya ba ko. Nangay siya digin siya lang kalye ge pro hama pa nga makatash ko ni na o pain kum abin amulal nem kulo ge kum to weekend takan na lo gas Amo pangit kapon ko live Ash, digin siya accept na lom. Lumen friend, na digin siya na kalye. Aglamalap, klonsin katke, katkan da kali kinusia singa, kasha el sina sesnge, gulamalap ki gusto bokla pe siyak singa na, ka ma elusina sesma na ki usfak ngen, gulapa ki praya na masiwas ma dagaan, akipe wifak gulamalap ka asluusan. Forward dia makumisan, nasin matwiyasan, ganek si kumkanan bakom sharia, ka click like, in kasha gospel langat, namit kumay kanin wifak alik kikas langat, gulamalap. Moisés. Mute kami sa Yes. Ay, planting kat ke katsun sa flalacha. Muna klomalam suos na gawa viewsan ke arslozan. Klomalap leman emerson, kalim rit kloman ba ng asmagum siya. Na wo lagat tagay ni ilas sukla sige mangan. Kishben ashrit klom kumbat rit siya na payanan askizin siya. Matsi siya siya chap interview lak nila. Askizin siya klom. Wang isin siya klakin niya na kumaria when ngangin lamang siya ko. Na bens na kumaria when fangayta lameorik mo na kakainiksin siya. Ingin nawan mga siya. Fingom read na ask curiosity lo. Na ang kumasing kaya Aro pa ye. Wo, ngalalal fung magsin siya siloma. Ilta ko pa in kum siya pelan nakisiya may tsaya pa mo kami. Fakar nga Men kada bella kat nan ka gemit vi spel na kaywa. La finansru kisin siya singaita topkya ta kulangan siya in makasho pe elos na ko mata nan ka kisiya ba. Men ngata nan ka pe siya pe laksin siya singa. Na raw mangan ko mai win bagat la kaywa. Kulomalat til enake top kulomalam jun tamlen serle ke akulay bella na kaywa. Na ke oye mainzang katit ka rikin tarika Mapat tapok la pa ele plus A plus mount siya. Lamaran sunte. Hindi sige pa. May mga payapan sila kung ratingan. Bakit ang ito treat? Kataga di supla siya yung payapan la. Astit payapan la. Mago na kumpain sa wakla. Siya ye. Fingat some scripture siya nga mo. At kon nila kayo la. Isam la. Mangan na kayo wato ko. Faith is the substance of things hoped for. Evidence of things not seen. Na mako na kung gidan so kagila kaila malan klamalap mafal taile na Well, Frank, kulo kita kaloman. Alam Sa ale wala de layman where mo sa ne.
Lapit ang kalawan. Shock. Ay, ginawa lap. Tingin siya na kitawin bela na zoom. Kumin kaliye. John Kosaki. Ginawa lap. Gulaw sin katle. Dutinge. Kasha kat kayo. Nagamakilin niya. Kumbe Caitlin. Gulaw Dakbel long last jil. Damay kalwin. Click po beze nga. Classmate po. Alik na gas phone, busy pa. Sama service tal Pastor Berdawi. Pastor Bill Gaspon, biyam dito ka, we ka tiyangge si Andrea. Nice kumalit. Aling, Lord pa rin mo nice ko. Hupet ako luman. Bupet ang kaluman, ano nag-evacula ni Emerson. Kaluman, kita Dan Triang na, pel na kayo. Ay. Tingin siya na, Bella Malum, Kaya, may tigiwa, pero yung, in fact, pagulanas yung layman Emerson ke kaya shalom ke Tuesday. Siya kaya kaya siya pa kataya. Rina siya kaya Tuesday, dahil orela kaya siya sila lash ke Facebook page la siya. Lamal na. At takay ni Proya. At kulakak sa king gumolem God ke long silong na sesh te tiena dui. Kumwi God, karangit God, menike, kadakula pengoin kalie, belsenye, God siyak sum babakalang, tagas na kayo ma sum nagialas, uminorek makin, God lepe, ingoin, dufing gas long, in line my patakaline God ke. Tapay laman ako magod fact lao, Ilsa gulugla na borong wa ako line God ke to shokta. Kesha madalan them Jesus Christ and the word of our testimony. He is defeated. Kulagak sa kingkom, esiyak tangon luming welalos na kayo ma wika toye ko, rek maging gaslong, in going vale, or ela purpose na kayo wala. Kula malalap welalos na kayo sa matay na sur lalos kibel senye, kumitalos na kayo, pominde futotole, ingalalos, akmisyen cielos. Kula malap kabakalan, God paroy kayo na yun kula na do. Christ. Amen.